Бля, götüňe rak bu. Принять нахуй. Алгас стакана, долбоёб нахуй. Ал нахуй götüňe, блядь, колуңу, долбоёб, блядь, как нарушник, пидорасы, блядь, нахуй. Эмне укпай атсыңар, укпай атам. Бүгін 11 май 2025 Жалал-Абад шаарында мөндір жауады. Oştum beri tushdan keyin ele dam olib aytganda tushdan keyin ele ishlaydi. Молодец. Qator shaharda ish yurib o'tadi. Район Тумбич, и вот мусорный бак. Я сама была свидетелем, то, что они вот так выбрасывали мусор. Вот. Парень подошел и все выкинул вот туда. Assalamu alaikum, hurmatly Kırgız elim, Kıvançbek kızı Kımbat. Oğlum Muhammed şu jol kırsığına kavulup başına udar algan. Azırkı учурда жардамга muhtaç, balam otura albayt, basa albayt. Balamdın operatsiyasına jardam ketіңіздер, sizlerden suranıç. Balanın bir jeri orusa, enenin жүрегі oruйт eken sizlerden suradarım. Balamdın basıp ketişine sebepker bolуңуздар. Köptü көрсөк өл bolot deyt. Men de balam köptün katarında basıp, oynayıp, gülüp жүрүшүн kalayım. Bul tengdürler çırkap жүрөт azır. Jardamыңыздарdı ayabаңыздар. Sizlerden bergen jardamыңыздарды alıp jatabız. Rahmat çoğun. Bizge azırkı учурда $5.000 karajatı gerektölüdü. $13.000 çoğuldu. Jardamыңыздарga çoğun rahmat. Allah talam razı olsun. Kevzettin nomerler Mbank Kımbat dep çıgat 3197. Oşol ele nomerde o dengi var. Balans kılıp salam degenlerge. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам разы болсун. Рамазан отур. Сен кайсы областтан? Şu областан. Жакшы, отур Рамазан. Так, сен? Кандай? Мирбек, а? Жакшы, сен катарда 3-нчи болуп турасың. Экинчи, Мирбек. Кайсы жактан? Таласа, отур Мирбек. Абулаким. Жакшы. Сен 3-нчи болуп турасың. 1-нчи болуп турасың. Жакшы. Канча жаштасың? Жакшы. Так, анда Абулаким, сен өзүң мындай кызматташып аткан балдардын үстүнөн, так, жигиттер, мына Абулаким, Рамазан, дагы атын ким дедиңер? Мирбек. Ушу 3, мына мен дөө деп айтпайын, бирок караңарда эң мындай чыгаан жигиттерден бири экен да, 3-өө. Силерде кыйнап аткан жокпу? Рамазан, кыйнап аткан жоксуңбу? Молодец. Молодец. И сен